Poštovani gledalci televizije 777, u narednim minutima pričat ćemo sa čovjekom koji je dostigao ono što Crna Gora želi na mnogim planovima, a to je da bude u vrhu Evrope. Darko Pešić je napravio fantastičan rezultat na Evropskom prvenstvu u dvorani, u sedmoboju osvojio 6. mjesto. Kako to obično u Crnoj Gori, ispratili smo ga ni ne znajući šta može, ni ne znajući koliko može, a koliko je on vjerovao u sebe, saznaćete iz narednog razgovora. Prije svega, čast mi i zadovoljstvo što si prije svega izdvojio vrijeme za gledalce televizije 777, kako se to obično kaže, u moru drugih obaveza. Hvala vam na pozivu i meni izuzetna čast što sam vas kao novinar upoznao i što gostim u vašoj emisiji. Darko, šta si želio, šta si mogao, šta si očekivao prije odlaska u Beograd? Pa iskreno ja sam ovo očekivao. Drugi nisu, oni su malo bili skromniji, ja sam čovjek koji vas zapucao na visoko, tako da mene ovo nije iznenadilo, možda su malo rezultatski mi iznenadilo to što sam napravio više nego što sam očekivao, ali poziciju ja sam iskreno vjerovao, 5. do 8. mjesto, to je za mene ono što ja u tom trenutku mogu da pružim. Čak sam se iznenadio i tom činjenicom da mi je malo izmakla i bronza. Ali što se tiče trenera, on je tu računao onako 10. mjesto, jer ipak prvo ozbiljno veliko takmičenje gdje dolazim spreman. Prethodne godine to tako nije bilo, bio sam učesnik Evropskog prvenstva, ali jednostavno imao sam 10. prije toga, nekih 8 dana i onda sam bio i umoran i jednostavno sam se i povrijedio i odustao. Ali ovo je već bilo prvenstvo gdje sam ja stvarno vjerovao više od svih i to je u stvari, ja mislim, najbitnije da sportista vjeruje više nego i trener i tim, sija, tako da. Jasno. Kako da to niko nije najavio, da imamo atletičara koji želi medalju? Jeste li vi bili skromni onako u najavama ili sam ja negdje propustio? Ne, niste nigdje propuštili, nisu bile neke najave, ja sam bio u stvari malo, više sam postavio neke zagonetke. Kad sam dobijao neka pitanja za samo učešće Evropskog prvenstva, šta očekujem, ja tu malo stavim zagonetku, ne volim puno da pričam, posebno ne pred takmičenjem gdje sam stvarno onako, ajde kažem, u životnoj formi. Tako da, što se toga tiče, ništa niste propuštili, ja sam jednostavno bio malo onako neskroman, ali sam htio da to ostane ipak samo za mene i sad je lijepo ispalo, je li? Sad je ispalo odlično, sad je ispalo. Prija li ti da budeš malo u centru pažnje nakon što ste uglavnom vi iz atletike sa strane? Prija, stvarno. Prvenstveno, eto, mogu da kažem da sam jako iznenađen samom, ne mogu reći popularnosti, ali nekako atletika je sad dobila na značaju više nego, nemam pojma, ajde imali smo i Mariju Vuković i Kristinu Rakočević i Danijela Furtulu, sve to super i sve je to doprinilo da atletika bude stvarno popularna, ali ipak u seniorskoj konkurenciji desilo se to što se desilo, da sam, eto, ispao, bio 6. na Evropskom i ja mislim da sam rezultat kao 6. mjesto na Evropi jeste doprinilo tome, ali nekoliko posljednja disciplina, to je trka na 1000 metara, gdje kod god sretnem neke tako ljude, samo pričaju o toj trci, niko ne priča o disciplinama koje se desile prije. Pa dobro, ali to je onako tiho krenulo i onda smo počeli da hvatamo live stream, pa da se interesujemo. Da, malo po malo, da, kao. Pa onda dobar rezultat poslije prvog dana, pa oboran neki rekord crnogorski, pa lični rekord, pa onda to nekako po znacima navoda navuče vas da krenete. Pa jeste, sve stvarno tako krenulo onako, kako bih ja rekao, od prve discipline kako treba. 60 metara sam išao lični rekord, skok u dalj, sam stvarno mogao još mnogo više da skočim, ali eto imao sam nekih tehničkih stvari koje nisam ispoštovao, ali opet je bio nacionalni rekord, onda ide trijumf na bacanje kugle, skok u vis sam bio također dobar i onda kao 8. mjesto posle prvog dana, posle toga kad pričam s ljudima svi govori, da nam je da ostaneš 8. i tako je bilo. Ali u principu, eto, to 8. mjesto je stvar doprinilo se sutra dan bude stvarno da ljudi obrate pažnju, da počne da se prati live stream i kroz druge televizije. Eto, mi stvarno nismo imali sreću da naše televizije to zabilježe. Eto, ja se nadam da ću ja zajedno sa svojim kolegama koji će praviti sigurno dobre rezultate, ljude koje sam malo pripomenuo, da ćemo mi eto imati i taj neki luksus da naši novinari odu da to zabilježe, da može Crna Gora da gleda onako i svoje televizije. Jedno od pitanja koje su postavljana, kako čovjek može da pobjedi u bacanju kugle i da istrči najbolje tih 1000 metara. Je li to rijetkost? Meni se čini ovako, kad sam ja malo razmislio ovako laički, vezano za atletiku koju sam pratio prije 30 godina, rekao bih onako, čudna situacija. Pa znate kako,
dešavalo se da ljudi pobijede u bačanju kugle i u poslednjoj disciplini. Ali onaj koji je god pobjedio u bačanju kugle, to je bio onako neki osrednji rezultat. Tu oko 15 metara, 15-10-20 ili 14-80 i onda normalno da će da trči 1000 metara dobro, to što nije nešto ni ovako, ni fizički malo jači, ništa specijalno, kao normalan čovjek. Ali ajde, bačio sam ipak 16.08 i ono pobjediš na 1000 metara sa jednim vrhunskim rezultatom za višebojce i to je to stvarno su primijetili mnogi strani i mediji i na kraju krajeva bivši svjetski rekorder u 10. boju je rekao kao, čuo se, pošto imam i kontakt s njim, kad sam ja postavljao evropski rekord 2004. godine, ja sam bačio preko 16 metara i bio sam drugi na hijadarku kao. Tako da taj tvoj rezultat, to što si ti napravio za mene je kao vratio se 10-bojne stare vode, to je višebojci su opet oni kako treba da budu. Multipraktik. Nije da je neko jak u dvije discipline, a ostale, da. Ono što sam također želio da primijetim, čini se da je sjajna ekipica bila oko tebe, mislim na takmičare koji su bili u Srbiji, odnosno u Beogradu, publika te fenomenalno ispratila, to je vjerovatno bio jedan dodatni impuls da... Kako nije? Vi se držite kao neka mala zajednica, nije tu bilo nekog razočarenja što je neko više bacio ili imao bolji rezultat, nego vidio sam i neke čestitke i dobacivanja, osmije si. Pa stvarno to kod nas u višeboju, kod nas rivalstvo postoji na neki čudni način. Znači, kod nas nema, sad skočio je Darko Pešić 2 ja sam skočio 1,98 m, izgubio sam 28 bodova od njega. Ne, kod nas je to jednostavno ono kao, mi se podržavamo jer znamo da će doći taj moment 9. to je 10. disciplina ili 7. to je 1000 metara ili 1500, tu nam je muka svima ista i to mi dijelimo i iskreno, to se samo može naći u višeboju. Znači da momci jednostavno, mi smo po čitav dan u toj nekoj našoj sobi gdje odmaramo, taj restroom, pričamo, zezamo se, igramo igrice, uvijek dok tražiš vrijeme da se opuštiš, da jednostavno ne misliš o tom, sad ne znam, to su stresne situacije, ako si sad, na primjer, bio dobar u bačanju kugle i sad dođeš skok uvist i ono, podbačiš i treba se motivisati. Kod nas to nema, mi sjednemo tu, zezamo se, družimo se, podržavamo se, jednostavno ne postoji. Kod nas ljubomore nikakve nema. To je jedina disciplina gdje sami sportisti funkcionišu kao da su, ne znam, na nekom treningu, na nekoj večeri, ništa specijalno, sve je to normalno. A što se tiče publike u arenu, ja mogu samo da kažem da sam bio ispraćen kao i svaki domaći takmičar. Znači, što mi je jako drago, nisam očekivao sad toliku podršku, kao što nisam i očekivao neke te, ajde kažem, političke prepreke koje imamo. Jednostavno, ljudi su me podržali, znaju ko sam generalno, pošto sam živio i studirao u Novom Sadu, imam dosta prijatelja iz Srbije i eto, ja mislim da je to bio jedan baš pravi motiv da ja, kako bih ja rekao, neću svoju kuću da izgubim na bar te dvije discipline. To je stvari ono, ja gledam kad sam trčao tih 1000 metara i sad u jednom momentu osjećam da smo samo ja i Njemac tu, momci koji pretenduju da ko će biti prvi. Ali, eto, kad se sjećam se kada krenem u zadnji kao krug da finiširam, ja više sebe nisam čuo kako dišem, ništa, to je bilo kao u košnici da se. Tako da, odličan motiv i iskreno, jako se radujem ako Srbija dobije 2020. još jedno dvoransko prvenstvo, to će biti svjetsko, a za to ćemo se bolje spremiti i ljudi će me već onako upoznali su me tako da kontam da će to biti prava bomba. Jasno. Razlika između ovog dvoranskog sedmoboja i onog ozbiljnog, odnosno ozbiljnijeg desetoboja je ozbiljne 3 discipline. I naravno još imamo i veću metražu u određenim disciplinama i ozbiljniju mnogo konkurenciju, rekao bih, odnosno jednostavno to je jedna disciplina koja se pamti, rekao bih, na svim velikim takmičenjima. Ja sjećam još Dalija Thompsona, počeo sam video igricu da igram zbog čovjeka zato što je bio legenda u atletici i brend. Kako gledaš tu transformaciju, koliko možemo da očekujemo od tebe u desetoboju i naravno koji su to neki tvoji planovi za 2017. prije nego što se vratimo na one početke tvoje priče? Pa sad ću vam objasniti. Postoje sportisti, višebojci koji su dvoranski tip i tip koji takmiči napolje. Odnosno, momci kome odgovara sedmboj i momci kome odgovara desetoboj. Ja generalno nisam sedmbojski tip. Ja imam samo jednu disciplinu, to je kugla. To je ono što sam ja, u čemu sam ja najbolji. A sad kad pričamo o desetoboju, tu mi dolazi koplje i disk. To su opet moja polja. Tako da ja gledam, ovaj sedmboj je za mene jedan ozbiljan rezultat, jer nisam taj tip. Jednostavno,
ne ležem i 60 metara mi je kratko i prepone, bez obzira što sam prepone točao jako, jako dobro. Ja tek posle 5 prepona znam još više da ubrzam, tako da meni je, ajde kažem, ovaj rezultat 7.99 što sam točao na preponama, jedan ozbiljan parametar da ću ja točati 110 prepone, opet u nivou crnogorskog rekorda. To će biti već u prvoj trci. Ali hoću da kažem da taj 10-boj u stvari meni više leži nego 7-boj. I ja iskreno očekujem da ispunim normu za svjetsko prvenstvo koje će se održati u Londonu početkom avgusta. Norma ista i kao za Rio de Janeiro što je bilo, tako da taj rezultat daje onako malo na značaju i nadu da ću za Tokio biti spreman da pretendujem za opet, ajde kažem, visok plasman, ako ne i medalju, jer opet kažem, oko mene ljudi vjeruju drugo, ja ipak imam nešto svoje, tako da... Jasno. To se vidi po tvojim izjavama, evo, prošlo je 10 dana praktično, ali još uvijek taj, rekao bih, tvoj temperament ti ne da da malo spustiš loptu. To je meni jako interesantno i to treba tako da se radi, pogotovo kad ljudi imaju razlog, odnosno imaju temelj, a najbolji temelj za te tvoje izjave su svakako ovi rezultati. Kako si ti pripremao za ovo takmičenje? Pa sad ću vam reći... To su teži dio, tako? Da, sam 7-boj je pjesma, ali treninzi za 7-boj i 10-boj, to je već posebna priča. Pa kako da kažem, ja se pripremam za ovo cijel život. Znači, trenira se konstantno, evo, da kažem, zadnjih 8 godina ja treniram po 5-6 sati dnevno. Znači, ujutro i popodne su treninzi, izuzetno su teški, ozbiljno odricanje iziskuju, tako da zašto ne bih bio samouvjeren kad znam koliko sam sebe ostavio na tom treningu ili koliko sam jednostavno imao i loših rezultata i dobrih uspona padova i ja iskreno smatram da svo to neko moje samopouzdanje nije lažno, što sam dokazao na kraju krajeva i nikad neću biti lažni tip. Ako stvarno osjećam da je to, bit će kako ja u stvari, kad ja kažem tako i tako će biti, to je to. A Boga mi ako bude bolje se onda povusi. Nisam tip koji puno priča. Kako treniraju desetobojci? Nije to valjda ono kao iz teretane, 2 dana radi mnoge, pa treći dan radi ramene? Kod nas je to stvarno dosta složenije. Ajde kažem, mi imamo 10 disciplina koje radimo na takmičenju. I mi se trudimo da svakog dana prođemo 3 discipline. Puta 2 puta, to je po 2 puta nedelje moramo da ih odradimo. Znači, nema sad odradimo kuglu jednom nedelju i to je to. Znači, moramo da radimo 2 puta nedelju. E sad, sve je to onako sklopno i za to je razlog zbog čega smo mi, ja kažem, više smo odsutni zbog nekih povreda i više takmičenja nekako ne takmičimo da ne bi rizikovali da dođemo na sam 10-boj onako roviti i mislim da je to u stvari jedna od glavnih činjenica zbog čega mi smo dobri, a u stvari nismo dobri kad pogledaš svako pojedinačne discipline, to su neki rezultati su jako dobri, a boga mi neki za... Ali dobro, nemoguće očekivati na vrhunskom nivou da neko odradi 10 disciplina, i 2 je previše. Pa evo, ja sam konkretno, meni su ljudi ovdje zamjerili, ja imam lični skok motkom 4.72, ja sam počeo 4.60, svi normalni, znači ljudi, mislim, neću da vrijeđam druge, sve ljudi koji se bave višebojem, koji poznaju višeboj, kažu to je sve normalno, to nije uopšte kiks, ali naličem na jednostavno neke kritike, da nisi ono motku, ovo je super, znaš koliko sam mogu još manje da skočim. Da nisi 1000 metara istrčao kako si sad trebao sam da čekam. Bio mi prvak Evrope, vjerovatno da snimao sve. Da nije ovaj prvak Evrope skakao kao lud. Jasno. Da, u principu, eto, to je to, pripreme su više na psihičkom planu. To je ono što sam ja stvarno radio zadnjih 2 godine, pošto sam bukvalno 3 godine imao jednu strašnu stagnaciju, čak možda i nazadovanje. I bile su povrede u pitanju, jednostavno neko zasićenje se desilo, ali uvijek sam htio da ostanem u 10-boju, da psihički ostanem onako zdrav. I to mi je sad stvarno pomoglo da jednostavno onako dođeš na prvenstvo kao da si takmičio 100 godina nekih i olimpijada i čuda. Ja sam tako se postavio i jednostavno discipline su krenuli kako su krenuli. Eto, rezultat je na kraju ispao 6. mjesto u Evropi, što je, ja mislim, jedan ozbiljan rezultat. Da, desetobojcima i treba godina da bi došli do tih najboljih rezultata. Vjerovatno je to iskustvo s takmičenja, s treninga nataloži da se u određenom trenutku tempira prava forma, je li tako? Jeste, u principu desetobojci kreću da prave onako ozbiljnije rezultate. Ne kažem da ih nisu ranije pravili, ali u principu od 28. godine do 30. oni kreću da budu konstantni u svakoj disciplini. Znači, nema ono sad, kad imaš 24 godine kao ja i sad 5 disciplina radiš savršeno i jedna ti bude kanal, što bi mi rekli, znači najgora moguća. Kod njih sad u tim godinama, eto, ja sad imam, ajde da rečem, 2 evropska prvenstva iza sebe. Treba, boga mi, još dosta evropskih i svjetskih i
Bože zdravlje. Ja sjećam toga Dalija Thompsona, ozbiljan čikica bio kad je pravio najbolje rezultate. Dvostruki olimpijski šampion, petostruki svjetski šampion, znači tu je trebalo godine i godina. Jasno. Ajde sad mi objasni sljedeću stvar koja će biti najteža, vjerovatno u ovom razgovoru. Kako vi sa Cetinja ste uspjeli da napravite prvo što si u porodici koja gaji više boj kao porodičnu manufakturu, tome ćemo isto da posvetimo vrijeme, ali kako s Cetinja više bojac, odnosno desetobojac? Koliko ja znam, nemate osnovnih uslova ni da trčite. Na Cetinju imate osnovnih uslova ako ste koza. Da skačete s kamenom na kamen i da se pazite da zglob ne uvrnete. Pa sad šalu nastavimo. Stvarno, iz tih nekih neuslova, evo sad čuveni profesor Ivo Popović je pokušavao da improvizuje raznorazne discipline i sad tako jedan dan radiš malo vis i to da ne pričam kako smo radili u nekoj maloj učionici, 2-3 koraka zaleta, ako skočiš 180, ti si 100% svjetski rekorder, ako preživiš da mu daješ u plafon, pošto je sve to bilo jako onako minijaturno. Klaustrofobično. Tek to. Još nismo imali letvicu pravu, nego neku garnišlu, to ako paneš preko, ako zakačiš letvicu preko lumbalnog dijela, ti si skoro pa dešavalo se da ljudi odustaju jer jednostavno to su neki... Mogu da trpe bole, jel? Djeca i povride se i tako dalje. U principu te improvizacije su, bar mene navele, da jednostavno iz takmičenja u takmičenje odlazim iz disciplinu na disciplinu, pošto su naše takmičenja mogle se održati u bar, i to su u stvari bili nam jedini uslovi za trening, takmičenje, što u stvari u svijetu normalnom to ne može da bude. I onda kad gledate, kad tako improvizujete svaku disciplinu da radite na raznorazne načine, jednostavno postajete višebojci. Pa eto, nisam ja jedini koji je u klubu višebojaca, eto i moj brat je, sestra, bilo je tu čak i Marija Vuković jednom bavila višebojem, to sve, svako mora proći u školu kod Iva Popovića. Htio to ili ne htio. Znači, opet ima razloga da vjerujemo da sa Cetinjem mogu višebojci. Može, ali mora je da se spasi, a to je da li da ode na studije negdje, ako roditelji, ja kažem, to moji nisu sad, ne znam ja kako finansijski moćni, ali eto, to je njima bio prioritet da mi završimo fakultet prije svega i onda uz to smo i radili i odlazili, kao eto ja sad u Novom Sadu, gdje sam dobio stvarno uslovi trenera na poklon, znači sve je bilo onako za džabe, ali eto te neke finansijske stvari koje su trebale da riješe univerzitetsko obrazovanje, je išlo zajedno i sa atletikom, eto tu sam jednostavno posle, kad sam ja u stvari upisao fakultet, moji rezultati su počeli da rastu. Da, tebi je trenutno brat u Sjedinjenim Američkim Državama, sestra se također bavi, ona je crnogorska rekorderka u petoboju, ili tako? Šta da očekujemo od njih u nastavku njihovih karijera? Iskreno ja... Hoće li im ti biti nekako neka karika koja će ih povući dalje? Pa tako pričaju oni sad kad nešto, kad sjedemo... Ovako na prvo, da? Da, kad mi ovako preko Skype-a se čujemo, pa od Dragana ja iskreno to očekujem da se vrati na velike staze i on je imao te neke, kako kažem, momente stagnacije, što je u stvari normalno kod svakog sportista, da ne pričamo o višeboju, mislim. Ja očekujem stvarno od njega ove godine da osvetla bratu obrazac, pošto ja najvjerojatnije neću takmičiti balkansko prvenstvo, to što imam svjetsko, ja očekujem od njega, bit će stvarno dobra konkurencija, da on bude prvak. A od Danijele također očekujem da se pojene balkansko prvenstvo i se bori za medalju. Sad, bitna je istrajnost, ja mislim da će oni to izgurati kako treba. Eto, Dragan, ja mislim, on krajem maja završava studije u Sjedinjenim Američkim Državama. Sigurno će doći kod mene malo u Novi Sad i tu ćemo raditi sa Obradovićem i to će biti prava stvar jednostavno da kako da kažem, da ono što stvari što on zamišlja i što moja sestra zamišljaju da ostvare. To, ajde kažem, balkansko prvenstvo je za njih dvoje ove godine veliko takmičenje. Ja kad sam pročitao jedan tekst o vama, ja sam rekao da vi zaslužujete reality, da bi dobili ga vjerovatno da ste u Americi, jer prosto nevjerovatno da iz jedne porodice imamo 3 višebojca i to još sestra i 2 brata i to da je neko jako uspješan. Mi radimo 27. boj, pošto sestra radi 7 boj napolje. Pa kako da rečem, kad čovjek pogleda malo, kad smo bili onako u klinici, pa s tatom kad pričamo, on je to bavio se i košarkom i fudbalom i jedno vrijeme i atletikom. I onda vjerojatno kad onako odrastaš, on isti želi da mu djeca se bave sportom. I tako smo mi stvarno išli od sporta do sporta. To ja sam konkretno sve probao, samo ne vaterpolo, pošto to u Cetinje nema. I kao i moji brat i sestra. Bogu me, ako pane ozbiljna kiša na Obilića poljanu, niste probali možda? Ne izlazim iz kuće, ali mogli bi probati. Tako da eto, u principu, sigurno oni nisu znali da ćemo se mi tim baviti, eto ja baš prije kad sam napravio rezultat, meni strič šalje poruku kao svaka čast ovo ono,
ali izaberi bre dvije discipline, kao ovo je puno ono, kao to, što to ne treba. I oni dan danas ono kažu, je li to može da se smanji na jednu disciplinu, ništa, zarazili su nas kao male, sad nema. Jasno. Rekao si, pročitao sam u medijima da imaš cilj da atletiku praktično uvučeš u svaki dom u Crnoj Gori, to onako zvuči jako optimistično. Jeste. To, eto, stvarno ja kažem, to sve potiče onako iz nekih klinačkih snova. Ja sam stvarno želio i dan danas želim da ja budem jedan, možda i glavni čovjek koji će promovisati atletiku, ne umanjujem nikog, stvarno ničije rezultati iz naše atletike, ali eto, desetoboj kao desetoboj je takva disciplina gdje jedan čovjek može da uradi 10 stvari, 10 različitih stvari i jednostavno čovjek vidi šta je u stvari sve moguće napraviti. Sad ja ne kažem da su druge discipline manje atraktivne, ali ova je stvarno atraktivna, jer ja gledam gdje god odeš u svijetu, više bojci su jako cijenjeni ljudi, zato što, eto, ajde kažu da su jedni od najspremnijih ljudi na svijetu i tako dalje, i zašto oni ne bi promovisali sport u državi u kojoj žive. Eto, ja iskreno se nadam da će Bog zdravlja da u svojoj misiji uspijem. Hoćeš li imati pomoć Matičnog saveza i države? Ipak najteža tema za kraj. Da, najteža tema za kraj. Ja se iskreno nadam da ćemo imati, jer eto, obavili smo neke razgovore neposredno posle završetka Evropskog prvenstva. Ne mogu reći da su obećanja, ali neki stepen više od obećanja, tako da se ja stvarno nadam da će to biti kako treba. Vrijeme, stvarno kažem vrijeme, eto. Ajde da kažem, oni su čekali dugo možda na nešto ovako, možda od drugih ljudi, ali eto, ja sam, opet kažem, taj koji vjeruje najviše u sebe i ja se iskreno nadam da će država, Atletski savez ili ko već treba da stane iza mene, ne samo iza mene, nego iza svih nas koji stvarno pravimo u zadnjih, ja mislim, 5-6 godina vrhunske rezultate, da trebaju da stane iza nas, jer ipak ovo je sport koji je bazičan sport i bez ovog sporta jednostavno nijedan drugi sport ne može. Ajde, sad ću citirati Martina Luthera Kinga koji je rekao, ako nemamo fizičku kulturu, odnosno bazične sportove, nemamo zdravu naciju. Eto, ja kažem i ovom prilikom želim da postaknem svijest svakog naroda da se bave bazičnim sportovima. Evo sad prvenstveno kažem u Crnoj Gori kakvi god uslovi da imamo. Eto, ja na Cetinu nisam imao uslove pa sam se bavio. Eto, i dan danas pođete na Obilića Poljanu, vidjet ćete sigurno 50-60 klinaca koji sutra ne moraju da ostanu u atletici, ali eto, naučili su te prve korake i to je jedan onako veliki plus ako želiš da se baviš nekim drugim sportom. Jasno. Hvala puno na ovom razgovoru. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci televizije 777, ja sam Darko Pešić, a upoznao prije 4 ili 5 godina. Tada je onako izgledao kao momčić koji bi mogao da napravi nešto, ali naravno niko nije ni vjerovao, prvi ja, da može da se napravi nešto iz neuslova koji vladaju u crnogorskoj atletici, ajde tako kažem. Sada Darko Pešić je ozbiljan čovjek, vjerujte mi, treba da ga upoznate, da vidite koliko samopouzdanje ima i kako pozitivno zrači na okolinu. Tako da vjerujem da može da bude izuzetan primjer svim crnogorskim momcima i djevojkama da do rezultata apsolutno možete doći. Bilo uslova ili neuslova, Darko nam je dokazao da se može ako se hoće. Hvala što ste pratili još jedno izdanje emisije Na domaćem terenu. Prijatno.